Muslimummaan toltii mi'ooytuun jiruuti dawaamanuu godhi karaa khayrii irratti yaa mi'ooytu jiru tan hin qabne dhuma addunyaattis milkii akhirat jannata yaa rabbi nuuf kanni gammachuu fi milkii kananii jannata tan hin dhabne beeki hin tahu mammakuun turree shaytaanatti warri maakee songoo azaabat jiraafi yaa mi'ooytu jiru tan hin qabne dhuma addunyaattis rizqii akhirat jannata rabbiitu nuuf jira carraaqannaan khayrii boruu badhaafamna jannatul firdoosi yaa rabbi nuuf kanni milkii biyya lachuu qalbiis nuuf tarsi imaanaan nu tolchi dinnee didaa koottaa shaytaanni kun badaa toltuu nu fakkeeyse nu boosiin azaaba yaa rabbi nun didii hongoo biyya lachuu filmaanni nuuf jiru daddafnee tawbachuu rabbiitu nuuf jira carraaqannaan khayrii boruu badhaafamna jannatul firdoosi muslimummaan toltii mi'ooytuun jiruuti dawaamanuu godhi karaa khayrii irratti yaa mi'ooytu jiru tan hin qabne dhuma addunyaattis milkii akhirat jannata yaa rabbii kuumootii nuuf dirmadhu ati irkoon teenyaasuma nuuf kannee qaananii yaa kan nutti aanu haadhaaf abbaa caala yaa rabbal aalamiin si kadhannaa taqwaa bu'uurri ilma namaa amantii muslimaa jabaannee qabachuutu barnurraa eegama muslimummaan toltii mi'ooytuun jiruuti dawaamanuu godhi karaa khayrii irratti dardaraa fi dubraa hawwanii fi abbaa khayrii wal dorgomne haa deebinu tawbaa akka hin daganne qabii rabbii jabaa yaa rabbii nuuf kanni imaanaa fi taqwaa haa qabannu haada kan hin cinne humaa akka hin cikkooyne haada rahiimummaa yaa mi'ooytu jiru tan hin qabne dhuma addunyaattis milkii akhirat jannata muslimummaan toltii mi'ooytuun jiruuti dawaamanuu godhi karaa khayrii irratti rabbiitu nuuf jira carraaqannaan khayrii boruu badhaafamna jannatul firdoosi hin tahu mammakuun turree shaytaanatti warri maakee songoo azaabat jiraafi yaa kaaddan fillee gurraachaa fi adii sumaatu nuuf kanna jannatul firdoosi yaa rabbi nuuf tolchi hojii teenya khayriin akka nuuf bareedu fuuldura keetitti yaa jiru duniyaa tan hin qabne bu'aa yaa rabbi nu laali nu lallaafoodhuma waa namuu hin beeku guyyaa umrii dhuma kaatimaa nu tolchi yaa mootii aalamaa yaa kanat danfillee gurraachaa fi adii sumaan badhaafamna jannatul firdoosi kan hojjate khayrii karaa diinii irratti yoo tolteef khayriinsa jannata mannini rabbiitu nuuf jira
carraaqannaa khayrii boruu badhaafamna jannatul firdoosi ajaja kee fudhee hojjechuun dirqama mee naaf araarami yaa Allah naaf godhi dhiifama. Toltii